Deban kerjau sa kerjat. Ia kerin dia. Ong keri Amerika. Kau boleh isi pun bagi subscribers baru kita cuci terban page video itu kini channel Storyteller London. If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure Hakajing job election jong Donald Trump baro ki paiba nong rindia ki layeng ban tap kti da kajingiro ban ong. Bau Donald Trump udai perlok ubajan bat uba iye ya ke rindia. Pen ban onda ula syong ke syuki komu presiden jong Korea Amerika. Ula pen i da kawai pat kajinglong. Da kawai pat kajajbut. Bat kasaki kadai ha ka jingyale ka basausngi ha pedeng ka India bat ka Pakistan u Donald Trump u yasha ya ka Pakistan ula kamru badai manga u bala pensange ya ka jing ya kawang ha pedeng ka India bat ka Pakistan Henry ha ka jing sisapat kam syam ladai kumta Mentapat kihe Sorkar jong keri Amerika kibadai ki kabinet jong Trump kila penbor yo Donald Trump baude ban kerjau kerjat ia kerin dia. Da kababu ya ki sanction ki bae tengang persya ia kerin dia bat pen kiu double ia katak hadu pakai India kan dabang teler. Nalor kata sekiri kibadai ki allies jong Korea Amerika. Kumjuru kana tu kila berngem bersit ya keri India. Banbu sendon da ka sanction kabae bat kabateng kenang bakari India kan wai. Namar bakari India kathit umpnyang tat na Rusia. Keong bakani ka jingtit umpnyang jong ka India na Rusia. Kadai ka jing yarap ya ka Rusia. Banyai peteng ya ka tma Persya ya ka Ukraine. Ka India shibet shisur shilenti gong. Kari India ka don kam ya ka umpnyang daki million liter haka shisngi. Kumta lada don menu-menu baditat. Ngiletir betwat nasionong jong piru. Namar ka jingtit umpnyang jong ke India. Kadai naka bentau pajba. Kat nang yo tat nang bha. Kat nang yo dunador nang bang. Kata kadai kakam tit kampet. Haha risep ngibit. Kat ya kari India jong idang penyesrim. Bat kari Pakistan kabasulet rabul ban krong man kari. Kari India kadon la ka jong gobor. Kam jushania hanu-hanuru kam syak kontrol. Hanu-hanuru omdon Amerika, omdon Rusia, omdon NATO, omdon Europe, kari India. Kayeng halaki jong kikijat klem jingu, klem jingdam yanuru. Nadu kesnem arjar puar belaki ke temah bedeng. Ka Ukraine bat ke Rusia. Ka Rusia kala terwadi tat yaki umpeniang. Badai ke India ka belatit nengkong du hakati kepor. Kirisap ngi kila berngem bersit ya ke India. Ka India ka yaj baik laka kam hadu mentah. Tiet bejongi kat badang yo dunador. Parlok lada pinang kuat isu ban yo sengau yaki kubor nanga sa comments. Next, if you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make the best story. London.